kwa county. Minister wa migunda Farida Karonei ugite title deed ciothe cia migunda ya muingi iria igwatirwo ni andu kiumbe ni ikubunjo. So that is a commitment we have made. We are going to work with the county government and the National Land Commission and to make sure those utilities revert to the public. Undu uyu unyitetwo mbaru ni thirikari ya Laikipia ikiuga ni manyitanire na ministry ya migunda niguo gutigirira migunda ya muingi ni yacokio ni turianime. Ukarabati umeanza mara moja ili iwe isafi na iwe green cards na mafile na nini zimewekwa sawa sawa kusudi kurahisisha kupata huduma kwa mwananchi. Uthi ugakora ginya bus park na Nyuki town ni ceiro tukwenda maundu macio kuringana commitment ya thirikari na minister wa migunda andu acio ni meherio na twitikirio migunda ya muingi iheo gitio. Guku aikari magitariria kiriro kiao mugite tirita ria mbere kwiriro kunengerwo title deeds cienaniro iria itakinyaga kuria riu marenda thirikari yeberie aria othe makoretwo na ciko cia ungumania rubonge-ini rwa migunda county-ini iyo. Na juzi nilipewa notice ya siku 3 mambo asiyeeleweka. Shamba nimenunua na pesa yangu, hiyo company wala wa direct ndio waligusa hiyo shamba bila kuhusisha members hata moja. Babi kutetezi iria twatetagira ri iguretwo ni itonga wathie kwari okonio thina itonga icio ikagarura gugatuika ta kware tondũ kuri andu marauga ati muno twanekithio uguo ringi na titika kuhenwo ngenda kumerana ma o toria riua riumaga irathiro rigathithwiro taito ni makuheo. Undu uyu ukite thutha wa president kuga no nginya mukenya wothe egwatire title deed ya mugunda gutari muthutukanio. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Masi Wadia wa Muriithi.